Hello perlok perajor ki bujus ngotanat ban page ki video kene ke channel de lada pide ki bedang tamai kene ke channel sing bah subscribe kenang ba pila ban yu isu ki video kene ke channel de perlok kene ke video ngan kaya pi kumno ba pin off ya ke screen por ba pi snap jing ruai na YouTube kenang ba pi pin save ke bitrimo por ba pi snap jing ruai na YouTube te pila ban off rangkat bat ke screen jungpi por ba pi snap jing ruai te ban kong pi hab ban lek au Play Store ap phang ma off ya ka fly mode namar ka duna network sene te ke ban kong pi hab ban lek hai Play Store download apps ndero apps ba he apps baret ubak klem kiama ubasting mo te tho angne plug screen black screen te udah unemo apps udah une ta install apps panggadang ya tuh udah kayak gitu saya open udah filter I open saya ini oke ini allow tene pila ban use kono style mo pe use kane bun jang mah tingangan ai tang kaneta test satu tene ulok ru pila ban ai kat ba pi semon dengan ai do nehi ban kong ani ru pila ban jit kat ba pi man te da pila punto sa ini start te masalah YouTube akan tem jing rai mah kan tem jing rai tangan tak jing rai kasih mah kasih sang thế là bạn ai cắt các bậc phì quả bạn sắp đây ai là này cái jing roi dùng chrome đó thế là vì được anh tôi YouTube thế là bạn nhiều nhiều lọc nó thế đã vì được ai cái jing roi mentah te ban shoot download ya ki jing roi te da snap makana tang si phang lang ya mo ban snap te la ban shoot snap online be ni tiu te da snap online ni tiu ro la don new apps te kam kata shu ya ga bitri jong phi kala long save te pila ban snap jing roi na YouTube te phir da phi kwa ban download yung no apps te pila ban download kumbang ngai kai te da phil dap ai ke jing ruai te sembah klik hone log
jaga to kalau off screen bukti tela dapi kuat ban open ya screen no ya amde ban open dan switch off bukti tu pila ban nyamde ke screen ke I unlock untuk kalau pilih ke tangkapnya ni ikut ke